Kajing ter uslap mentala ars ngin ter hak distrik Ribhoi Kelawan Ra ya kajing shlei kebesyat hai hak surok ba National Highway Berhendriau hak kisnong lum berhing hajar nopo keblakta ikipat ba nong dait nong wan na kajing dang kali kebajur hak ne kebenta jong surok ba bat ginong song snong ru namar kajing nang kio ko kat kum kajing tip balayo kane kajing shlei hak ne kebenta jong surok ba kalaja na do kamiet jong handreu terik urisau bat ko kelanang kio namar kajing nang hap ulap ba hak babon kibenta ka distrik Ribhoi. Hagani kejeng shlei hagani ke surok ba la sakiru babon teligi kali kila persyang banjam syashiliang ke surok ba bat kila sakut penban hapreng joko nama kejeng klan joko bala sakiru kejeng deng kali ke bajor hagani ke benta jong ke surok na kaliang urang ba snong uba ban a jing suk khongdop bletho bana kadau jong kejeng jor uslap kelawan ra akani kajing shlei namar kejengnya uslap da ke babon kenta bat namar kejeng thot haginala kabaran hakawai ke benta jong kawai ke jaka jong ru shimen lethuru bana kalian ki bor ni asnong lekran do trai jong ke jaka ban le ai halor kania ka liumuri bat na kalian ki bor ka National Highway Authority of India lem ki bor pulet ka thanat nongpo lanang tristom ban penrengat ke ko Shushu rung doang bah kani jing slai bon tili kilong dieng kelamat ke jing donong namar ke jing rum ko hagit liu yang joki bat namar ke jing nang kieu jong ko Dia kalau sedang di nemme, adu kapor si baje ni, asyik si baje tu kalau sedang. Kalau dia kena longno kembaga jam kata apa kata muri kata apa. Nak kalian ini lah ya lah ban pasal ban kuat dari adu umtar kampala kampat kuat kita ini lah. Kadang penjara kita tak senang. Dan kita senang kaba kalau arung adu ha, haji kasih jadi jor kalau penjara sesat lagi. Kalian kita ibarat senang. Kila ujur sing orang masnong. Dengan nga kalian juga kalau orang yang tinggi ba haji ba dun jaga jingwit ya apa? Orang mau kilek loy, dengan kalian dikir ya kilek kat bala. Kami minta hapok sport ni kilong ding lakta. Bun gue ipat ibun yo jikan namar ba. Idon ki waki buding ko sunjing kara lu ka umi ka giding sangding giding ban snaying. Idon ki sifat nak tulung nak ki ba kilo kan lu menit kara lu tu abun mah kecil dulu, apa kau kurung sing kau wajib lut, timbang jam dulu, kita ini wajib lut. Kumpulong mentah bi lah jong kawan, banyak tu berung sini area kahing ane, karung halu ha, ingkang jing. Tapi kalau penjar ini penjami ini menyerung sini kesan rumah acur deh. Karena kami jong kalau dia jong nahai tambelong ba, menungkam bagi semet, banyak upai. Umur satu tempat. Takut upat yang wadan buat dia jaga jinsna juga.